kufika ingilosi ifike iyanginikeza igaweni yebo emhlophe line bande legold ivision yes ivision so ngahamba uNkulunkulu engifundisa ke ngendaba yokugqoka ngiqale nje ngigqoka kusho ukuthi bengiqoka sibili kodwa bengingelandaba lentamo nalabo abagqoka bathiwa yini ama cleavage okuveza icleavage okay ngaleso sikhathi usekwayena umuntu wakhona enjalo hayi igazi lika Jesu labe lingafikanga usisilwana uthe mayifika wangiqhina kahle sibili wangiqhina ngespeed yazi bengawazi babencediswa ngamadimoni hayi abantu abaqhena bancediswa ngamadimoni asikuya attractor abantu ungabona ugqoka impahla eziya attractor abantu ulidimoni awusiyeni human being lidimoni liyahlukumeza imphefumulo kaJehova ngizokutshela enye into nini Welcome once again kuKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele ipresence kaMoya Ongcwele. Sibonge nje ubukhona bakhe, umusa wakhe. Silokhu sihlangana sizokhuluma nje indaba ezimnandi. Sibingelele abangcwele kuyizindawo zonke. Siyabonga abazalwane lokho nibuya nibukela. Siyabonga kakhulu isupport yenu. Nisazobukela nama advert nje. Siyabonga kakhulu isupport yenu bazalwane. Sibonge na subscribe na like na comment kahle futhi konke lokho nje siyakunothisa futhi siyabonga. Sibonge kuma channel members siyabonga nje ukuthi nijoyine nibe ngama member ngenhloso yokukhulisa umbuso kaNkuluNkulu akusikhona nje ukuthi inhloso yokusupport umduduzi Shabangu cha inhloso ukukhulisa umbuso kaNkuluNkulu ukuthi lo msebenzi ungafele ezandleni zethu koqala ukufika ngizothi mina sakwamukela nawe sakuthanda nje ngendlela esimangaliso usekhaya ngiyathemba sothi siqeda la yobusizakala ngendlela esimangaliso ungashintshi angikho ngedwa ke abaningi bayambona and bazomkhumbula kuma video last year ukwafika nje impela usisi uNoma Hlongwane amen yebo nginaye ke namhlanje nizobukhumbula ubufakazi bakhe saqhubeka bathi nje ake simbingelele sibonge sikwamukele amen yebo hallelujah amen hallelujah amen sigcinene last year yebo impela last year siyabonga uJehova singenisile ku 2026 yes kungumusa hey omkhulu kakhulu angeke siulinganise yebo uThixo wethu uyamangalisa futhi siyambona u26 uza kahle futhi uyasikhumbuza nokuthi lapha asakhile yebo ngiyabonga abazalwane sanibonani emakhaya ngithemba niphilile ngomsaka Jesu yebo hey angazi nokuthi ngithini kodwa engisho ukuthi siyabonga yes lokulalela lobu bufakazi engengeza nabo ngibuthula lapha kuleli cebo elacetshwa nguJehova esebenzisa ubhuti wethu uMdu amen siyambonga uThixo kakhulu asazi ukuthi lokho kade ingabe akazange uNkulunkulu akunikeze ukuqonda asazi ukuthi besizokuthulaphi lokho uNkulunkulu asinikeze khona kodwa ngenxa ukuthi uNkulunkulu uyazi yena yes lembhalo iyasho ukuthi ukucabanga kwakhe vela kufani nokwethu nhlobo yes manje siyambonga uThixo sihlobo zami siyabonga ngalobo bufakazi obaphumayo abaningi bezwa brother yebo bezwa baphuma wow ya abaningi bezwa baphuma balungisa futhi siyambonga uThixo singaqede ende siyakholwa ukuthi namhlanje futhi le message uThixo asinikeze yona izosiza nabaningi nabaqala ukuzwa bazobuyela emuva bathi kanti le ndaba le engaka ibuyapi masifune bazoyifuna futhi siyakholwa ngomoya kaThixo wethu ukuthi bazosizeka abaningi ngegama lika Jesu siyabonga abazalwane siyabonga ngijabula ukuzwa nje ukuthi khona basizakalayo khona abaphumayo ezintweni ebumnyameni beze kukhanyeni kuhle kakhulu lokho sakubonga amen amen siyabonga kakhulu hayi sibonga nje nawe ukhona
ngiyazi nje ubukhona nje une message ubungekusuka endlini futhi kulamakhaza kulesi season esikuyona ngabe uyihlalela uyiphuzela itiye necoffee ubeka ihit eduzane mangabe uyifundela iBhayibheli uyifundela iBhayibheli ukhohle into eziningi but uthe ngiyaya kubantu kunjalo because ngine message angidedele kwena ke mina nje sengiholwa kuzwa wena ukuthi ihamba kanjani indaba oyiphethe. Amen. Yebo. Ngizocela sithandaze futhi. Amen. Akunankinga. Yes. Ngiyathanda ukufaka lento le mangizothandaza. Oh, yes. Ngoba uNkulunkulu uyesaveka. Yebo. Ngiyakuthanda nje ukusho ukuthi ucela sithandaze futhi. Amen. Wenzela ukuthi beze ukuthi besithandazile before sihlezi sithandaza before akwenzeki isiqale esingathandazanga. Yes. Yebo abanye banokuthi babesho bathi sicela ukuthi before iqale iprogram nikhuleke. Suke sesikhulekile. Sikhuleke kudala. Yebo. Bathi ke siholwa umoya namanje uholwa umoya ukuthi asikhuleke. Amen. Siyabonga. Amen. Singathandaza. Yes. Thixo kababa Abrahama nobaba Isaka nobaba uJakobe emagameni amathathu elikayise nelikamoya oyingcwele elikayise nelendodana nelikamoya oyingcwele. Amen. Thixo wami uNkulunkulu wami lomusa umusa wonke wasenzela wona usinikelela indodana yakho ezele yodwa ukuba ithwale ihlazo lethu ukuba ngayo sizithole ukuphila okufishane lokho esiphakathi kwakho njengamanje nokuphila okuzayo kwaphakade. Siyakubonga Thixo lomusa ngayo indodana yakho yavuma ukuthwala ihlazo. Yebo. Ingonanga lutho. Yes Lord. Ingonanga lutho. Ngegama lika Jesu. Ingona ngaluthi indodana yakho. Yebo. Yavuma ukuthobeka kukho konke. Kukho konke yathobeka. Yathobeka kulo lonke ihlazi ukukhafulelwa ukushaywa ukukhunyulwa lempahla ngenxa yethu ukuthi sihlanzwe ezonweni zethu siphume ebunyameni singene kukhanyeni. Njalo lapho mase sikhanyisiwe sihambe kwabantu abakhanyisiweyo impela. Manje silapha Nkosi yami ngosithumileyo. Sicela Nkosi yami babukhulume. Thina singama vessels. Mara imessage iphuma kuwe. Ngumnikazi wendaba, ngumnikazi wabantu, ngumnikazi wezinhliziyo zabantu bakho bonke. Ngisho nenhliziyo yomhlaba isezandleni zakho. Siyabonga konke namakhaza ndodana kaThixo. Ngokubushila ukuthi nakho kuyizinceku zakho. Siyabonga ndodana kaThixo. Sihole ngomsa wakho nangomoya wakho engcwele ngoba sisodwa asingeke senze lutho. Kodwa wena nxa ukhona phakathi kwethu imessage izathi ifika door to door isiza abaningi ngegama lakho Nkosi yami. Siyakholwa ukuthi wena lathi njengoba nawasikhulula laba abaningi bazakhululwa ogogo omkhulu namakhosi namakhosana nabo president bonke bazosizakala ngokuba umbuso wakho useduze. Uthena uhambisa indaba mayihambise ngokusheshsha ngoba umbuso wakho usezandleni. Siyabonga ndodana kaThixo sihole ngomoya wakho engcwele sethembe wena Thixo wami. Wena ongasijabhisi awukazi usijabhise. Siyacela ukuthi lama imessage iphuma osihamba basiza umsebenzi wezandla zakho. Ungayekela umsebenzi wezandla zakho usathane uchithiza. Njoba nushila ukuthi isela lize ukweba nokuchitha nokubhubhisa alishiyi lutho. Sisize babo lomusa sethembe wena. Siqamele kuwe Jesu. Asinale elinye igama esiliphiweyo Nkosi yami. Nasezulwini ngosimelayo Jesu ndodana kaThixo. Sihawukela isikhulule emandleni omubi. Ngezwi lakho nangomoya wakho engcwele nangengalo yakho enamandla eluliweyo esandleni somusa ngayo Jesu Kristu siyakhuleka kuze kube phakade. Amen. Amen and amen. Siyabonga. Siyabonga umkhuleko. Yebo. Yashisa. Amen. Siyabonga brother. Sesifikile futhi la. Sizothi uJesu inkosi. Amen. Yebo. Amen. Indaba engizoqala ngayo namhlanje. Ngisizwa ngomoya ingcwele. Indaba yokuqoka. Okay. I-difference yomuntu osephumile ebubini. Umuntu osegezwe ligazi lika Jesu. Yebo. Ukuthi uqoka kanjani. Okay. Ukuthi uqoka kanjani. Yebo. Angizukukhuluma nje ngizikhulumela. But ngizacela ukuthi sivule ku 1 John. Okay. 1 John chapter 1. Amen. Verse 1 to 3. 1 to 3. Verse 1. That which was from the beginning, which we have heard,
which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, concerning the word of life. 2. The life was manifested, and we have seen, and bear witness, and declare to you that eternal life which was with the Father and was manifested to us. 3. That which we have seen and heard we declare to you, that you also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ. Amen. Amen. Yes, lokho esakuzwayo neza kuphathayo izandla zethu. Yebo. Yikho sikuletha lapha. Yes. Ukuthi laba abangakakuzwa, abangakakwazi ukuthi uJesu uyakhuluma nabantu. Ababonisa ukuthi impela lokho angikuthandi emehlweni nami. Yebo. Lokho mangubhekile kuyanengeka phambi kobuso bami. So yikho lathi sizokushare khona nabazalwane ukuthi thina satshelwa lokho sayeka. Yes. Satshela ukuthi lokho akufanele emntwini obizwa ngegama lami, owezwa ngaziqokela. Angazenzela akufunayo. Yebo. Le church goer ingazenzela ekufunayo. Kunjalo. Kodwa othi igazi lika Jesu limgezile. Yebo. Akasakwazi ukuziphilela yena. Amen. Akasakwazi ukuzicontrola yena. Okay. Usenomuntu omcontrolayo. Ohlala ngaphakathi kwakhe. Amen. Mara uma ungaphikisana naye, uyadeda yena. Yo. Akakwazi ukulwa nomuntu. Amen. Uyazidedela nje yena aphume. So sizile lapho ukuthi sizochasiselana ngendaba yokuqoka ukuthi umuntu othi usindisiwe ngempela akafundiswa ngumuntu futhi ukuqoka. Yes. Angithi uselomuntu ongiyomgezile omthengile ngegazi lakhe. Yes. Ufundiswa ngulo umabhadala ohlawulileyo. Yebo. Uyomfundisayo ukuthi hayi uhamba kanje, uyenza kanje, ukhuluma kanje, uhlala kanje. Yebo. Uwenza izinto kanje. Yes. Umnandi mawungamlalela ungamphikisi. So ngizoqala ngami, angizokukhuluma ngabanye, kodwa ngizoqala ngami ukuthi uJesu wakhuluma kanjani nami. Oh, yebo. Ngesikhathi engifundisa ukuqoka, kusho ukuthi bekungu 2022, ngathi indaba le isuka 2022, ngesikhathi ngizobhabhathizwa. Okay. Ngesikhathi ngizongcwatsha lo mzimba omdala wayigcwele ukona. Kufika ingilosi ifike iyanginikeza igaweni. Yebo. Emhlophe line bande le gold. Ivision. Yes, ivision. Okay. Uyanginikeza lo muntu. La ugqoke ezinde. Ukhavile yonke nje. Ngibone nje ngokuthi kulomuntu ohambayo ngokubona nje ama movement. Wafika wanginikeza igaweni leyana. Ngayithatha ngathokoza ngayo, ngayigona, ngathula ngathi cwi. Ngithe mase ngiyigonile. Yes. Ngawa automatically ngazibona sengiwile enyaweni zakhe. Hawu, ngamangala, ngiguqile kunjalo ngamangala ngathi hawu, kuyinto bani leyo? Yebo. Okay. Ngithe mase ngibona ukuthi sengiguqile sekwenele, ngaphakama. Okay. Mangithi ngiphakama ngithi ngimange lo muntu unginikeza into especially kangaka. Wathi izandla zakhe. Wala. Mara mina ngathokoza ngalesi sipho ayesenginikeze sona. Ngithi fine uyalela uthi ngimange. Bathi lokho asenginikeze khona kuyangithokozisa. Uyazi kwavela kwayijabulisa inhliziyo yami. Yebo. Kuthe mase kunjalo ngabe ngiphaphama. Yes. Immediately ngiphaphama akula umuntu owangitshela ukuthi ngivakashele izulu ngahle ngazizwela ngedwa. Ngavusa lo sise ngangilelelayo bese ku camp meeting. Ngathi hey kufika ingilosi la. Yanginikeza igaweni a white nebhande le gold. And umoya kaThixo uyavuma ukuthi nami ngiyongena emanzini. Kusho ukuthi izono zami zisusiwe. Uyabona okunye brother? Yes. Abanye abantu bangena emanzini izono zingasuswanga. Oh. Yes, that is why ubona umuntu wangikhona ukugqoka like ama long dresses. Uzokupractice kubuye kumhluli. Uyayithola? Oqala ngifuna ukuzama ukuthola izono zakhe isuke engasuswanga kanjani. Usuke ngamamukelanga uJesu. Angithi angazi kumbusa khumbula ngiqala ukuthi mina ngize ngikhuluma ukuthi ukuhlangana kwami nenkosi uJesu kwaba kanjani. Yeah, uyazwa mhlawumbe usikhumbuze. Yeah, uyazi waphendula wathi kusho ukuthi wena wahlangana noJesu face to face. Yebo. Yes. Mina ukuhlangana kwami noJesu. Ukuthi ngimazi ukuthi lo nguJesu ngingamdawudi. Yes.
ngahamba kuye ngefasting Okay. ngoba ngathi mina izono zami ziningi, ngingumbulali, ngithathile amadoda abantu, ngiyenze konke okunengekayo. Kodwa manje ngenxa yokuthi ngiyabona amacala ami ukuthi maningi, angeke ngiphonge ukuthi ngiyaguqa noma ngiphakamisa isandla sami ukuthi inkosi ngithi ngiyakwamukela. Angeke kungisize lokhana. Yebo. Ngifuna ukuza kuye ngefasting. Okay. Ngaqala ukuzila. Ngiyacabanga it was 2016. Ngabamba ama fasting la bengisebenza khona, bengisebenza Monday to Friday ngiyachayisa. Bengithi Friday nenye angidli. Ngizonyodla sengibuyele emsebenzini ntambama ngeSunday. I think kwaphela abo 6 months ngiyenza nje kanjalo. Yebo. uNkulunkulu wakhuluma nami. Isikhathi lapha awaqala ukukhuluma nami ngokuthi ngiyoxolela. Mangifuna ukuxolela. Yes. Waqala ukukhuluma nami ngalokho ukuthi noma ngithi ufuna ukuxolela ngathi yebo. Ngajabula kanjani ngithi kusho ukuthi uzavela ngithethelele. Yebo. Kanti cha wabeletha umuntu wambeka la. Wathi manje lo ke. Angithi ngifuna ukuthethelela ngathi yebo Nkosi. Wathi manje lo ke. Yes. Ngathi manje lo ngiyovimba ukuthi ngithethelele, wathi yebo. Qala uyebuyisana naye. Yeah. So I conversation yami naye yaqala ngalelo langa ukuthi ngize ngazi ukuthi nguJesu ngoba othethelelayo umbani. Nguyu Jesu kuphela. So ngabuyela ke ngase ngisiyakhulumisana nalo ubaba lo bengixabane naye. Hawu umthwalo wahle wethulwa. Yes. Ngiqeda nje ukuthi ngixolelo ngezwe nginenjabulo. So uNkulunkulu ngamthola ngaleyo ndlela. Okay. Angizange ngimthole ngokuthi kuthiwa kumbe i-revival bonke abafuna uJesu mabaze ngaphambili kumbe baphakamisa izandla, cha. Mina sahlangana sibili, mina naye sakhulumisana. Hayi ngiyakukhumbula lobo bufakazi ofuna ukubuzwa kahle uma ngabe ubongakazi ubuzwe wabheka ama video akhe futhi uzowabona khona previous lapha chaza khona ke. Alright. Ingakho uthi then wena wathi uma usunelisekile ukuthi izono zakho ithethelelwe wasiyobhabhatisa. Ngase ngisiyabhabhatisa. And futhi benginama doubts. Ngithi mina sone singaka umenyezelwa ubhabhathizo. Ngathi mina isone singaka nami ngifanele yini ngisazindla yazi ngisazindla lokho bememeza la kuzazisa ukuthi abafuna ukubhabhathizwa sicela liyobhalisa. Uyazi uNkulunkulu kwenza kwakhe wabethumela umfundisi wami wathi noma wangibiza ngagijima nami wathi uzwile ukumenyezela ubhabhathizo ngathi yebo, wathi hamba nawe ibhabhathizwa sisuzihlanzi. Yebo. Uyazi ngasibe kusemoyeni wami ngathi ngiyabonga Jehova, ngiyabonga ngahle ngabhalisa. The day ngibhalisile bekuyi Friday. Thina sizobhabhathizwa Saturday. Ingilo siyahleyeza ke. Yanginikeza le gawu. Ukuthi ufanele sibili uyongena emanzini. Yes, ngoba izono zakho uzivumile awuzifihlanga. Yes. So yikho ngithi umuntu nxa ebhabhathizwe izono zingakhishwanga. Yebo. Ngoba kunembhalo esingayikhotha laphana ekhuluma ngokuthi uyabusiswa lo muntu uNkulunkulu angambalela isono. Ngoba umuntu uyakhona ukubhabhathizwa kanti usase nezinye izinto. That is why umuntu wangikhona akakhona ukugqoka izinto. Ngoba ukugqoka phela okude lokho isipho. Yes, isipho sika moyo ingcwele. Kahle kahle. Yes, uma sumamukeli umoya kaThixo wona okugqokisayo. Yes. Wona okugqokisayo. Futhi uyakubonisa lempahla okufanele uyigqoke. Akufanelanga ugqoke impahla eattractor abantu. Ekushepayo. Futhi awugqoka amahili. Mina amahili ngiyekisiwe ngwe. Uyacabanga lesicathulo engize ngisigqokile last. Uthi utheka sasifuni lesiya. Ngathi sasithe kuphamanyana nje. Ushilo wathi leso akasasifuni. Ufuna ngigqoke flat. Angithi ngumakoti. Yebo. Umakoti manje mele afana nelomyeni wakhe. Yes, kunjalo. Uyayibona? Lokho eyahamba uyangifundisa wathi umakoti mele afane nelomyeni wakhe. Yes, ngoba ama fake ngalezulu inawangeni. Mase ugqoke siphezulu so uzosala irapture.
Yeah. Okay. Uzosala. Yebo. Yes, ngoba umuntu nxa i-rapture ifika kumbe ukufa kufika. Yes. Isithombe sakhe siba yilokho afe yikho khona. Okay. Asifiki ngale kuthiwa sesiguquka. Yes. Noma abantu bangaze bathi rest in peace iqhawe noma nomulele ngokuthula simbonile ufakazile. But mangilento uNkulunkulu angibonisile ukuthi leyo akayifuni kufanele ngiyekele masinyane ngoba lokufa ngingalazi. Yes. So ngahamba uNkulunkulu engifundisa ke ngendaba yokugqoka. Ngiqale nje ngigqoka kusho ukuthi bengigqoka sibili. Kodwa bengingelandaba lentamo ukuthi intamo yona isala ngaphandle or kumele ngivale bengithi hayi mangigqokile nje kude ku right. Wangitshela ukuthi le ntamo lemeli ikhava. Noma kuyashisa noma kuyabanda mina ngihleli ngifaka iskafu. Ngilaze zokushisa ngilaze zokubanda. Yes. Okay, ngiyakuzwa. So wangifundisa uNkulunkulu wathi mele uphelele bungcweleni besimini uma ufuna ukuyohlala nami. Ngathi okay. And then lokho ngimbuza ukuthi manje impahla ezinjalo ngiyazithola ngaphi uyangikhombisa amashop. Uyangibonisa ukuthi ayihamba ngale. Ngiyacabanga ngize last uyakhumbula lapha size postpone last year. Okay. Ngahamba ngafuna irogwe ngisithi ngifuna irogwe ngoba ngizobuya la. Ngifuna irogwe for special. Yebo. Ngaphupha engitshela ukuthi ePitoli akula ngisho irogwe lakho. Hamba kodwa awusozulithole. Ngaphupha bengixotsha abantu eshop. Ngixotsha ngahamba ngaliswela. Ngagcina ngithatha nje ngithi ngiphonga uthatha leli. Yebo. Akazange ngivumele ukuthi ndigqokela namhlanje. Since last year. So bengicabanga ukuthi ngizoliqhuma ngiliqume lilani ngizoliqhuma ngilifake edustbin. Wangikhumbuza ukuthi uyakhumbula ngisithi la akula mpahla yakho la. Yes. Yebo. So ngahamba umoya engcwele ngisiza elokho engifundisa wangifundisa lokuthi mawulala ugqoka kanjani. Yes. I remember bengiziqokele iskipa besi right besigcina la. Ngase ngifaka nje ipitcoat. Ngithi hayi ngizolala ngepitcoat. Ipitcoat yangikhona ijila kusilawa light. Ngathi hayi ngizofaka ipitcoat ngoba ngikhathele. Mara mangizovuka ngizofaka inaddress. Kanti angazi ukuthi vele ngenza iphutha futhi same time. Okay. Bese ngithi mina ngilele. Ngibona umuntu nangu ofanana nami enyaweni zami. Hayibo. Lo muntu wafanana nami wagqoka futhi njengami. Yini le? Ngisamangele ngibhekile kanjalo. Yes. Wabethi kimina uyazibona ngathi ngibona umuntu ofana nami ngabe ngiphaphama. Ngiqeda ukuthi ngibona umuntu ofana nami. Ngathi manje yini yona le? Wathi noma irapture ingafika uyasala. Ngithi Nkosi Jesu ngenzeni ngoba ngigqokile ngiconnected ngigqokile. Wathi noma ulele kufuneka uphelele bungcweleni noma ulele. Kanti ukhohlwe lo mbhalo okhuluma ngokuthi ngiyakufika ekuseni noma emini noma ntambama noma emadabu kakusa ukhohliwe. Ngathi Nkosi Jesu ngiyabonga. Anzange ngisakhuluma kuningi ngathi ngiyabonga. Ngazibuza ngathi njengoba awekho lamarogwe awekho ama-address amade akhava futhi umzimba wonke engizoyenza njani. Yes. Ngase ngibonthi lapha mele ngizibonele ngakhetha amarogwe ami amade. Okay. Manje mangilala ngiqoka amarogwe. Namarogwe ami engakhethayo ukuthi lawo ngokulala. Okay. Okwenza ukuthi ngingasali. Ngoba kufanele ufake into ende. Ingubo ende ngisho kanjalo. Ingubo ende ekhava umzimba wonke ikhava. Konke nje kube kuvalekile. Yes. Konke lezi nwele zingasali ngaphandle. Njengoba nginje ngilala nginje. Ngiphelele nje ngisho. Yebo. Noma ngafika nje ungivusa ukuthi nasi ingozi angisabi ngoba ngiright. Yebo, akunakuthi usazothatha iduku ufase nginje njengoba nginje la. So ngisahamba 2023 futhi wangifundisa ngendaba ye-tithe. Ngathengela i-tithe ngomunye umzalwane. Wangithengela i-tithe. I-tithe yaseWoolworth. Ngifuna ukuthi abantu bazi ukuthi even if into ingaba expensive kangakanani. Nxa ivele ingadesignelwanga owesifazana akusiyena yewesifazana. Ngiyayigqoka le tithe le. Mangiyayiqoka ngizwe ngiyalunywa. Every time ngiyalunywa. Ngibheke legama ngithi ngibheke igama, bheke legama ngithi hayi mara. iWoolworth itithe yaseWoolworth yangiluma. Ngifika nje ngisherela omunye umzalwane ngiyamxoxela ngithi yazini. Ngithengele itithe ngomunye umzalwane mara iyangiluma.
Yep. athi noma kanti wena uzange uzwe ukuthi umzalwane vele akagqoka i-tight. Bezokhuluma kanjalo ngathi hey angizange ngisamphendula ngakhuluma ngedwe enhlizweni nami ngathi kubanda kangaka sizo survivor angayigqoka ngenkani. Ngiyacabanga ngathi ngiyenze inkani bengisendleleni futhi ngagcina ngicela i-toilet for ukukhipha i-tight. Hayibo. For ukukhipha i-tight isingiluma ngolunye uhlobo okudlula kokuqala ngathi ngempela ukungalaleli kuyingozi. Ngayigcina 2023 i-tight kuze kube namhlanje. Wow. Angifaka i-tight. Wase sithi yena awuzwanga uzwe ukuthi laba abagqoka izinto zamadoda abaye kungena ezulwini. Noma ngazathi usindisiwe. Kunevesi elithi baningi ababiziweyo kodwa bayingcozana abakhethiweyo. Yep. Hawu Nkosi Jesu hayi ngiyabonga. Ngiyambonga uThixo bazalwane. uThixo uyafundisa. Uma nawe usondela kuye uyafundisa. So ngayiyekela i-tight. Ngayekela konke ayethe ngikuyekele ngakuyekela. Yes. Manje ngiphila ngicontrolwa nguye. Nguyena ongitshelayo. Ngithe mangisazindla ngithi manje nxa uzotshela abantu ukuthi izinto ezinje nezinje asifanele ukuqoka. Ngisho nejini brother. Awu. Ijini. Ijini jacket, Yes. ijini trousers to everyone, men or women. Even in a jean skirt. Konke. Njengoba nje siwathanda kangaka nje ama jean nje thina ke. Ngifuna ukulitshela ukuthi nithanda ini. Oh, okay. Ijini kudala beyibhalwe Satan. Dala. Ngiqala mina ukwazi into okuthiwa ijini kube ngiqala ukufunda. Ngabona ijini ibhalwe Satan. Hayibo. Yes. Yo ngiqala ukuzwa ke impela ngifuna uqamba amanga. Yeah. So wangifundisa manje ngithi mina hayi ukuthi kwakuyi brand yama jean athile. Yayile igama layo. So nxa emfundisa ne ngikhumbula ubabazala wami ehlala nje mayekhuluma le ndodana yakhe. Ethi ungabe ugqoka ijini wena. Awu. Izinto zika Satan. Uyaze hlala etsho njalo. So mina mawumoya engcele ngambulela last year ngithi that is why ubabazala wami ehlala ekhuza indodana yakhe. Yes. Ngiyabonga. Mina manje wangambulela kuthi ukuthi like 2022 ngingakabhabhathizwa. Bengiphe umngane wami i-jean jacket yakhona. So ngiyayigqoka. Ngima ngiyigqoka so ngizwa ayisathandeki. Emoyeni wami ngizwa vela ayisathandeki. Umntana wami bengifonela athi mama ngifuna i-jean jacket. Ngithi ngizokunikeza. I'm guilty manje ukuthi ngayinikeza indodakazi yami. Oh. Into engafunwa nguThixo ngayinikeza indodakazi yami. Yebo. So ijini nayo izokwenza usale. Hayibo. Uzosala. Ngoba ungacabanga futhi uthi uyabheka ijini impahla expensive kunezinye impahla. Ahlukene wona khona expensive impela. Yes. Then expensive injalo ikwenza uyenze njani? Uhambele phezulu. Oh. Yes, ube ne-pride. Yeah. All right. Yes. Uba ne-pride mawugqoka ijini ukuthi everyone bangibona ukuthi ngigqoke ilabeli ngigqoka into edulayo. Awuyigqoki nje kuphela. Iyakwenza ube nenye into. Uyayithola yokufuna ukubukwa. Yes, yokufuna ukubukwa so. Abanye uzuthole bechiya amalabeli ngaphandle ukuthi kubonakala ukuthi ijini yami ibiza kangaka. Yes. Uyabona, ngenye into uNkulunkulu angibonise yona. Ukuthi ijini ayifuneke emntwini obizwa ngegama lakhe. Yes. Emuntwini othi yena ufuna ukuyahlala ezulwini ayifuneki. Sesenkingeni bazalwane thina samajini usenkingeni. Yes. All right. Ayifuneki so asilungise nini kumbe i-jean trousers kumbe i-jean skirt kumbe irogwe. Ngize ngakhumbula phakathi neviki ngithi okay umntana wami esasemncane. Ngabona enye ishop ngingenamali dayisa amarogwe eduzane laseBree. Ngithi leli rogwe ngathola imali ngizolithengela umntana. I think ube nabo 7 to 8. Senginemali phela ngithi ngiyoyifuna leli rogwe lelana. Ishop ngayifuna ngangayitholi. Namhlanje ngihleli ngimangele mara ukumangala kwami kuphelile this week. Ngathi uNkulunkulu bengibonisa ukuthi ngizothenga into errong. Yena akayi recommend. Yeah. Yazi phela futhi makhuluma ngamajini enye ama reason yokuthi sibe namajini ukuthi manginawo 3 ngingalokho ngwashintsha shintshile asikho isidingo sokuthi
ngibe nezimpahla eziningi futhi akunakeki akubonakala ukuthi izolo bowuphindele ejini so iyena reason leyenza ukuthi sithole ngathi siyawalandelela amajini well khona ke abalandelela ama label njengobusho but nje uthi noma ngabe yipi noma ngabe kuthiwa icheap into ekuthiwa ijini okay yeah into ekuthiwa ijini ayivumelekile then sifaka ama blue kanjani especially thina amadoda akhona ama blue amahle wona la angathi uyabona lama blue angazi ukuthi ngwathi ane crease mara futhi angathayithiyo yes angathayithiyo labantu sikhuluma labantwana bakaNkuluNkulu sikhuluma labantu abasindisiwe kodwa nxa ekhona futhi la yongasindiswa ngoba imessage vele ngiyabantu bonke nayo ongasindiswanga uma ewuzwa lo message akufanele ukuthi namusengiyekelile ijini sengithenga lawa khona la amanye ama-trouser vele inhlobo eziningi mara nayo ibe ngethayithayo futhi still lokhu yenza isono akufuneki ukuthi umuntu ashephe umzimba wakhe umzimba womuntu yithempeli likaThixo mele ubonwe nguye kusithekeni njengoba yena wasidala vele ayikho into efihlakileyo kuyena mara mase sihamba sesi displayer sesibonisa ukuthi umuntu uhleli njani that is not holy uthole nginikeza umsebenzi futhi yimi kumbe engicolisayo mara ngiqoke ibrugwe elingikalayo as a man akula sithunzi phambi kaJehova and leyo service iyize phambi kaNkuluNkulu iyize leyo service iyize leyo service uthola ukuthi amabruku akhona futhi manje these days ngivele ngidobha ngapha nangapha sonke akulo ongawoniyo uthola ukuthi amabruku angikhona uthola ukuthi sometimes agcina la awafike ezantsi aphelela nje ngiyabona lezo styles la amabruku this is not the holy wearing ayisiyo indlela kaNkuluNkulu yokugqoka indlela yokugqoka kaNkuluNkulu iyodwa vela amabruku amadoda mela ayini amabruku wona lana abegqoka ngomkhulu angithi uyabona ukuthi sishiyile emuva sahamba ngokubona kwethu ngamehlo mara ukugqoka kwethu that is why sibatshela abantu ukuthi livangele lidala leli akusivangele litsha ngoba elitsha lilezinto eziningi elitsha lizokuvumela ukuthi hayi whatever that you are wearing is fine don't worry uJehova ufuna ini inhliziyo uyabona ukuthi uSathane urobha kanjani abantu athatha uJehova ufuna inhliziyo thina manje mase sikufundela uma ungumuntu ongafuni iqiniso uzasondela ngoba sizokutshela ngombhalo othi uJesu uthi akekho umuntu ongageza isitsha ngaphakathi ngaphandle asichiye uyayithola ngoba mangigeza isitsha ngisigeza angithi ngifuna ukubona ukuthi isihlambulukile ngize ngisirinse nokusirinse unjalo naye uJesu nxa ungamvumela uyakulungisa kumolde that is why thina uthi singumdaka uyakumolda akumolde aza kufaka ethunini yakhe kube into le yafuna ukuthi ube yiyona so especially laba abathi basindisiwe futhi angikhulumi ngezisebenzi ngoba nxa ususindisiwe usuyisisebenzi susindisiwe usuyisisebenzi so kufanele ubone ukuthi ulungisa kanjani of course abanye bazathi mina imessage ayikakafiki kimi uNkulunkulu uyasebenzisa noma ngibani uqinisile yazi futhi njengoba usho kanjalo omunye uzothi mhlambe le message iqonde kuwe wathi kuwa wonke umuntu akunjalo kunjalo sibili iqonde kuwena wedwa ngisho bazotsho kanjalo but uNkulunkulu uyakhumbula iverse engakutshela ukuthi wanginikeza lona Isaiah 49 verse 8 and 9 usayikhumbula elithi khona ngikuzuze ngesikhathi esifaneleyo ukuthi ubonakalise abasemnyameni ubafake ukhanyeni nabanemizi echithekileyo imizi yabo ivuselelo so uNkulunkulu uyasebenzisa noma ngibani if ungamvumela wena uyakusebenzisa ukuthi udlulise umlayezo kuyafana labo David angithi babe laba prophet kodwa bezinkosi baningi vele ngababala kodwa babe laba prophet kodwa bezinkosi bephakeme kodwa uNkulunkulu amkhethela umuntu ozabe emtshela ukuthi hey indoda basobha la so alright ngiyakuzwa so abanye uSathane uyabanikeza ingqondo enjalo ukuthi ungazosiphazamisa
Yeah. Lento le izele wena. Yebo. So ngisengikhulumile ngikhulume nangokucover ikhanda. Nangama earrings. Before ngiya lapho ngicela sivule ku 1 Timothy chapter 2 verse 9. In like manner also that the women adorn themselves in modest apparel with propriety and moderation, not with braided hair or gold or pearls or costly clothing. Yebo. But which is proper for women professing godliness with good works. 11. Let a woman learn in silence with all submission. And I do not permit a woman to teach or to have authority over a man, but to be in silence. Okay, kahle bengifuna iqine la ku10. Okay. Yeah. Kuthiwa abahlobe ngemisebenzi emihle. Bahlobe ngezingubo ezinjani? Esifanelekile. Yes. So nxa ungathola umuntu esehlobe ngamacici wahloba la ngezinwele zelukiwe njona sizwile. Yes. Ungaphandle kwesporo. Noma ngaza preache kangakanani azaphiwe kuze kuthiwa ngumkhulu webandla phela umamfundisi webandla elithile. Yebo. As long engahlobanga ngendlela kaJehova eqinile. Yebo. Akakhohlwe ngombuso kaThixo wokuthula. Kavela ahla khohlwe. Yazi ukuthi kungcono ukuthi uvele uhluzihlalele. Yebo. Kungcono ukuthi uhluzihlalele kulokuthi uqambele abantu amango batshela ukuthi wozani ngaleyo ndlela. Ngithi labo bazakopa ngithi babone ngawe. Babone ngawe ukuthi wena vele usifakela amacici, wena vele uzigqokela ama stiletto. Yebo. Uyayibona? Abagqoka ama stiletto bengaba mamfundisi akula zulu labo. Bale ndawo yabo nawo la ebekelwa abantu abangalalelanga. Okay. Ngoba nxa uphikisana noThixo wakho especially ama stiletto izinto zezwe phela ngokwasezweni. Yebo. Ngokwasezweni. So nxa wena usagqoka lezo zinto kodwa uthi igazi lika Jesu likuhlanzile. Ngibona ukuthi uzaphumelela. Amboni. Aphandle ukuthi uhlulungise manje. Nalabo abagqoka bathwa yini ama cleavage. Okuveza icleavage. Okay. Ngaleso sikhathi usekwayena umuntu wakhona. Enjalo. Hayi igazi lika Jesu labe lingafikanga. Or uhluthwa ignorance ne pride. Manje bonke abalama pride nangu uSathane walahlelwa emhlabeni because of pride. Siyahlupheka nje sihluthwa nguye ngokona kwakhe ezulwini. So uze nezinto eziningi akalahlanga eyi1. Yes. Ulahle lama demon izingilo sezalahla ubungcwele bazo zalahlelwa zonke lapha emhlabeni. Oh yes. So uThixo sinike ukuqaphela nalapho sizwayo umlayezo siwuthathe ngokuqaphela sihlole kuyi ukuthi uNkulunkulu wami lokhu ku right na uzokusiza umoya engcwele ngoba nguye umsizi wethu. So kuzoba labanye angithi abanye bahloba yebo. Omnye umthola ukuthi ugqokile iroge lakhe lihle lide. Mara lishiye izandla ngaphandle. Okay. Wabuya waqhina futhi. Ngumamfundisi ngaleso sikhathi. Waqhina noma engumntwana webandla, waqhina ngoba konke kuyenzakala izinto ezikhona. Yebo. Ithini ngeke ngilitshele nxa abanye nyakwazi mhlawumbe ubufakazi bami bokuqala ababuzwanga. Mina njwana siqale ngo 1 John chapter 1 verse 1 up to 3. Yes. Ekhuluma ngokuthi lokho ezakuphatha izandla zethu. Yes. Ngikho sizonitshela khona. Mina nginguye owaqhinayo. Futhi yazi ukuthi ukungananzeleli brother kuyingozi. Kambe ngifike esaluni kusukela ekseni ngo8. Kuze kuyeshaya u25. Ngilokho ngihleli. Ngilinda ukuqhina. Ukuthi kuklike manje ukuthi kade kwadelay kangaka. Yini? Akuzange kwake kwafika. Ngazitshela ukuthi mina uzobuya uhairdresser wami ngizoqhina. Yebo. Ngalinda ngilethemba. Usisilwana uthe mayifika wangiqhina kahle sibili wangiqhina ngespeed. Yazi bengawazi babencediswa ngamadimoni. Abantu abaqhina. Bancediswa ngamadimoni. Hayibo. Bayazibona. Abazi. Yena usithethe ngifast. Hayibo.
akazi lutho uzitshela ukuthi ya ngifast hawu sisaqhine ngihambe ikhanda livutha linjalo ngifike nje ngiyaguqa ngiyathandaza usisi waMathukudla ngidle masithi siyalala nje uyazi lento leyana ngithi ngibeka nje ikhanda kwabe kugcwala izandla enhlokweni yami zagcwala izandla letha into yethu angithi sokunani la ziyakhuluma manje mangibheka mina ngibheka okuningi ngibheka ukusabisa kwezandla zakhona zilamazipho angaka ngithi yini manje le into yenu ngikhwaze ngegama lika Jesu ngivele ngishawuti ngibe ngathi ngiyaphaphama uyabona le half sleep yokuthi ungathi ulele kodwa ungalalanga ngivele ngathi ngiyashawuta ngithi ikhanda lami ngizwe lithi so ngizwa sokusengisiza ubuhlungu ngithi letha into yethu manje ngimangele letha into yethu ngithi ngiyacabanga ngiqhininele zami akusizone angifakanga lutho zinwele zami ngithi manje lapha mabethi letha into yethu bona laba balamazipho angaka bachaza ukuthini angibonanga face yomuntu ngabona izandla ezikhulumayo ezithi letha into yethu ngase ngithi mina hayi kuthi uthi ngiyawumana ngalala futhi ngizange ngalala 3 times I think okwesi3 la ngahle ngakhalela uJehova ngahle ngamkhalela ngathi laba abantu bangibiza bathi letha into yethu kusho ukuthi wena usungigezile ngegazi lakho manje lezi zinto ezimbili lezi azisahlangani uyayithola into yakho azisahlangani akusena kuthula la so kunento yenza omunye angahlali in peace yini igazi lika Jesu igazi lika Jesu alihlangani nokungcola mina Thixo wami ngiyaxolisa bengingazi ukuthi ngiyawona I thought izinwele zami kunankinga ngiyaxolisa bengingazi ukuthi ngiyawona ngicela ungilindeke kuse ngiyenze njani ngivuke ngikhiphe lento le ngifike ebusuku ngavuka futhi ebusuku ngalala lokho ngicheck isikhathi ngavuka futhi ebusuku ngaqala ukuqhaqha ngathi ngicela lingincedise ngiyacabanga ngancediswa ngisakhumbula ukuthi ngibani wafika wancedisa usisi wami la emangele ethi umuntu lo ufike ebusuku ebuyaqhina uvuka futhi ebusuku uyakhipha ibhlungu nje le ndaba kwakungathambanga brother kwakuliwa letha into yethu hluthu bengakhuluma kuphela bedla uthuna futhi ubona ukuthi uSathana akanamusa akancengi ukwatile ngaleso sikhathi into emkwatisileyo ukuthi after umuntu lo engamboniswa ukuthi ngixolisane naye angithi ngivumile ukuthi ngiyexolisana naye wangibiza futhi yena ukuthi mina mangize ngimkhonze wangibizela engibizela sasingena sisiya phansi endaweni ayembizela yona masingena lapha ngithola ubucwebe obuhle kanjani brother yonke into iyacwebezela kuhle ngithi ya indawo yaze yabantu uyangibona yini ukuthi ngiyayijabulela uthi uthi kuhle sibili ngithi ngempela kuhle uthi manje uyakufuna ngithi ya kodwa ngiyavuma ngisaba ngithi ya abisisi hayi mawukufuna akuhluphi ngikhonze uyayibona ma eqeda ukuthi ngikhonze kohle kwaklikha kimi uJesu ma esenawe kohle kwaklikha kimi ngathi inkosi uJesu la yake yalingwa ngokuthi linga inkosi yakho uziphonsele phansi kumbe uphendule lesi amatshela wabe yisinkwa uThixo khona uzwa ngikhonza uJesu wabe phendula wathi kulotshiwe ukuthi wokhuleka kuThixo wakho yena yedwa ngahle ngakhuluma lawo magama ngabe nsithi ngegama lika Jesu ngaphaphama ngathi bese ufuna ukungirecruiter even lama lotho wayemphuphisa mina ngiqeda ukusindiswa hayibo uphuphi inamba wawuyidlala yini angithi angikakhulu in spirit ngibuke ngitshela usisi wami athathi inamba ayidlala athi singenile noma ngathi sengikhulile manje sekhani understand uthi okay wayefuna ukungirecruiter ngemali manje wasebona ukuthi ngamfuna ngenhliziyo yami yonke uJesu ngamfuna ngingaphoqelelwa ngumuntu la khona njengoba esho ukuthi ngikuzuze ngesikhathi esifaneleyo so ngizothi kuwe wona oqhinayo uyisisebenzi senkosi ungaziwestela isikhathi
lungisa kusasemanje ngoba siza kufika isikhathi sokuthi uzafuna ukulungisa endaweni erongo ngesikhathi esirongo. Yeah. So nxa uyizwa le message sithandwa sami ngiyakucela ngomsa wenkosi mina ngiyo wabonayo wezwa. Yebo. Ngathi sengizwile ngakhipha. Ngoba sengixabanisa nomuntu onginikeza ukuphila kalokho ngisaphila lokuphila kwaphakade okuzayo. Amen. Ngase ngithi yo Nkosi Jesu ngiyabonga. Ngahle ngacina kulo mnyaka I think beku 2016 angiphindanga ngafaka anything ekhanda lami. Uthe mase ngifonela lo hairdresser wami wangifonela. Ngathi ngimtshela ukuthi mina ngisaqinise ngingumzalwane akazange ayitshone eqede okuningi wathi wa drop ifone. Ngathi hayi vela sisachayisana lama ncencane laye. Because awusalethi imali. Asalethi imali. Yeah. Wayesemangele phela ukuthi kanti usisi ake ngimcheck ukuthi wayengela ama customer. Wasesithi maka check mina wathola ukuthi ngahle ngathi mina sengumzalwane. Sengisindisiwe lezi angisazi ngene zokuchina. Omunye uzobuza ukuthi ukuqhina ngeinwele zakho ngoba phela ngiyazi mama basebenzisa ama hairpiece kuningi nje abakufaka emakhanda ukuqhina keinwele zakho nje zizodwa. Angithi ngiyasho ukuthi mina bengiqhineza aminwele. Bengafakanga ngaphezulu. Okay. Bekuyinatural futhi. Yes. Yeah, bezingalungiswanga. Ngicabanga ukuthi uyakhumbula isithombe le engake ngakubonisa zona zizinkulu. Yebo. I last day ngagcina khona ukuqhina khona phana. Zazi natural. Amen. So okunye kusho ukuthi la izinto ababengitshele zona ngazi ukuthi phela babezifakeni zokubiza abantu. Izinto zona zana vele umzalwana akufanele aye esaluni. Mina noma kudingeka ukuthi inwele zami sezizinkulu ngiyazigunda ngilasa isigundo sami. Uzigunda wena? Yes. Okay. Akusadingeka ukuthi ngiyele sengingcwele phela. Why kufanele ngiyobanjwa ngabantu abangekho ngcwele? Bazongcolisa. Okay. Uzothi mase ngiphuma lapho sengihalele ezinye izinto ekade zaphuma emoyeni wami. Uyayithola? Okay. Yeah. So ukuqhina noma inwele zakho uzirelaxile kumba uzirelaxanga akufanele phambi kaJehova. Okay. Nokuthi urelaxe khona kuyana akufuneki. Angithi umuntu nxa eselahla umuntu omdala uba isidala esinjani? Esisho. Uba ngunana. Yebo. Uba ngunana omoldwa nguThixo. Yebo. Yes. That is why uPaul wezindawo uyakhuluma ukuthi hayi akufanele ngilinikeze ukudla okuqinileyo. Nisadinga ubisi nina. Yebo. Yes. So lapha sizile ukuthi abasadinga ubisi nantu lungisanini. Lungisanini abasaseni nokuqhina kodwa bembabaza uThixo bebabaza uzubona umuntu ephakamisa amandla kaJehova baze bathi uyesabeka bememeza ngebold ukuthi uqinisile mayethu uyesabeka but ugqoka istiletho ugqoka into emshepayo ulimaza abantu ebandleni ngempahla yakhe abantu abasakhonzi phela ilihlo li something else. Yebo. Ilihlo lingabona lithi hayi mara lento liyayikho right liyabuya libuyele futhi. Yeah. Ilihlo linjalo liyabuya libuyele. So wena uphume endlini uthi uye enkonzweni. Yes. Awusakhonzi. Eish. Ngibona usister ufake kumbe isi-through oro ngesithayithayo futhi sibe esifishani oro ngibona ubrother ugqoke i-trouser elimthayithayo. Yes. Angisakwazi ukukhonza kahle. Angisakwazi ukukhonza kahle noma ngithi ngiyabalekisa amehlo ami ngiyona ngisendlini kaJehova ngiyabalekisa ngize kuze kufike kuphi. Yeah. At least estaladini ngiyakhona ukwabalekisa ngoba mina kulombhalo ojwayele ukuthi nxa sengisithi ngiyabheka ngizwe ukuthi abantu kumbe bayaxabana kumbe kunento nje eyenzakalayo. Yes. Ngathi ngithi ngifuna ukubheka umbhalo uhlubuye uthi ngatsho ngathi ngovimba amehlo amangaboni izi. Yes. Uyabona? Okay. Ngiyahamba ngalesi sikhathi ngisendleleni. Ngisho ngithi ngiyabonga Jesu uqhubeke ngohambo. Yebo. So kunjalo. Amen. Ilihlo liyahlupha. So mase siya enkonzweni. Siyakhonza uNkulunkulu sonke. Asikuya attracta abantu. Ungabona ugqoka impahla eziya attracta abantu ulidimoni. Awusiyeni human being. Lidimoni liyahlukumeza imphefumulo kaJehova. Yes. Ungabona futhi uthi usindisiwe mara usase nesibindi sokuthi ufake ama stiletto kumbe ufake impahla ezikuthayithayo kumbe ufake lempahla ezishiya ethwa icleavage. Hayi akusunguwe. Is a spirit that is in you. Is using you that spirit. Siyakusebenzisa wena mara uboni ngoba uyisiphofu. Vuma uJesu akuvule. Nathi sasiyiziphofu mara manje sesibona.
Amen. And bengithi ngizatshela omunye umngane wami ngimtshela ukuthi uyazi ukuba yisiphofu kubuhlungu. Wena uthi uyabona ngithi nakho siyabona. Yeah. Mara kanti ubuphofu obukhulunywayo ngoba ngaphakathi. Ngizaliphatha leli iBhayibheli ngichumayele impela. Kodwa ngiyisiphofu. Nanto ebuhlungu. Kuyakhonakala brother. Ngichumayele ngiyisiphofu. Yeah, kuyakhonakala. Ngizokutshela enye into. Nini I think last week. So kune 3 weeks and a half. Okay. Sisemkhulekweni ngicelwe ngomunye umzalwane ukuthi ngimncedise emkhulekweni. Sangena ke emkhulekweni. Yes. Mase ngena emkhulekweni. Futhi uyazi ukuba noJesu kumnandi. Ngizibone sihleli nje ungathi sibaningi. Kunebhenji la. Sihleli singicicha mbe singafika 8. Okay. Lisukela ngapha kugcwele abantu mina ngase ngihlalele ekugcineni ngapha. Mangihleli lapha ekugcineni. Bese ngisukuma nje mina. Ngisukuma ngithi abantu bagcwele ibhenji bahleli. Yeah. Abantu basale bewa. Awu. Ngiyathuka. Ngithi ngaphakama sebabheka kanje. Ngithi ngaphakama nasala niwa ni right. Yeah. Nabo babonakala bethukile vele ukuthi khonapho khanya kwangamadoda kwakuyimi ngedwa umuntu wesifazana. Oh, Labo bamangela bangiphendulanga. Ngazibheka angithi ngimncane. Ngazibheka ngathi ngimncane kangaka. Iwait sayiqhamukapi. Kuye kwabantu bonke. Yazi ngazibheka ngimangele. Yebo. Ngabe ngathi nga-ignore. Kanti uJehova uzongikhumbuza. Okay. Asiye kuDaniel. Okay. Asiye kuDaniel. uDaniel bani konje? Daniel 5 verse 27 if I'm not mistaken. Okay. Yeah. Daniel 5 verse 27 like it 27 no team. Tekel, you have been weighed in the balances and found wanting. Wonderful. Okay. Ufunyane unjani? Ulula. Yebo. Elami lithi Tekeli. Ulinganisile wena esilinganisweni. Ufunyenwe ulula. Amen. Noma ngaba igiant. Yeah. Oh. Or ube isidudla. Yes. Mara mawungena Jesu. Ulula. Esilinganisweni la ulinganiswa khona kwezikamoya. Yebo. Ufunyanwa ulula. Okay. Kodwa wona uthi uphethe ibandla. Ish. Yes. Yebo. Uthi uphethe ibandla. Mara ugqokanga. Awuhlomanga. Yes. Awuhlomanga ezikamoya. Yeah. Awuphelelanga. Amen. Mara uphethe ibandla. Kodwa awuphelelanga. Yes. That is why ufunyanwa ulula. Oh. Noma ungashumayela wenzeni kodwa ulula. Yebo. Izihlole. Amen. Ulula. So ngathuka kakhulu. Ngazibuza ukuthi ngimncane mara laba abantu ngaphakama bawa. Ngathi ngazivisisa ngathi uyazi ngaba abantu bayazi ukuthi even ngazuzifide kangakanani. Udle utshintshana ama 7 colors. Yes. Uphuze zonke iziphuzo. Mara mawungena Jesu you are nothing. Awunalutho. Ulambile. Mara wona uthi ngicha isikali mangimala siya round. Yeah, yebo. Mara nxa sesikhuluma ngabantu abakhonza uNkulunkulu. Yes. Ulula. Amen. You are nothing. So ngabe ngithi Jesu ngiyabonga uzungambulele kangaka ngiyabonga kakhulu manje lo message ngifuna ukuyawushare nabantu ukuthi ngazi ube unothe kangakanani. Yes. Ugqoka impahla ezidulayo kangakanani. Yes. Mara mawungena Jesu. Amen. You are a poor person. Awunalutho. Umyanga. Umyanga. Unento esikhashana nje uyibolekiwe wona. Yebo. Umyanga. Yebo. Kungakho uJesu athi ma unothile ungabeka inhliziyo yakho kuyo. Inotho yakho. Inhliziyo yakho ibeke kuloko kunike yona. Yebo. Yeah. So uThixo uyasifundisa uma sisondela kuye. Uyasifundisa kakhulu. Silokho sisaphakathi kwendaba yokugqoka. Yes. Ngicela siye lapha na ku Isaiah 6. Oh, okay. Isaiah 6. Verse 1 ithi in the year that King
Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, Amen. high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. 2. Above it stood seraphim. Each one had 6 wings. Amen. With 2 he covered his face. Yes. With 2 he covered his feet. And with 2 he flew. Yeah, ngicela ume khona la. Amen. Angithi sikhuluma ngendaba yokugqoka. Yes. Ingilosi yazisa ukuthi ithwa zenza njani? Zakhava ibuso Ngeze u2 ezi2 zakhava izinyawo. Yebo. Why? Ngoba kuma inkosi yamakhosi phambi kwaso. Oh, amen. Kuma inkosi yamakhosi. Amen. So lo muntu kangakanani ingilosi? Thina manje thina mele sibe njani? Uma sisiya phambi kwaNkulunkulu. Okay. Mele sibe njani? Noma sihamba nje ngoba umuntu phela nxa esisindisiwe kasindiswa ma ese church. Yebo. Usindiswe everywhere. La sikhona kufanele size konke esikwenza kufanele kudumise uNkulunkulu. Ilight lakho namele lihlale lishine lokho lishine, lokho likhanye njalo. Wonderful. Amen. Wonderful. So ingilosi zathoba. Yebo. Zazisibekela uthi ngifunde ngesizulu. Yebo. Verse 2. Ngaphezulu kwaso kwema amaserafi kuyilelo linamaphiko ayisithupha ngaphambili. Wazisibekela ubuso nangaphambili wazisibekela izinyawo. Ukuthi akufanelanga uNkulunkulu abone into encane mangiguqile. Amen. Yeah. Ngoba uyasabeka. Mangiguqile nje mele ngibone ukuthi ngiright. Yebo. Sengibhekana lo muntu phela osabekayo. Kuyafana nomuntu uma esiya ku interview. Amen. Angithi akaphonga ugqoka. Uyabona ukuthi lento le izangipasisa sebile mangifika lapha ngizoqhatshwa. Yes. Mangigqoke kanje. Yes. Ngoba iappearance yakho iyona ekuyenza uthola umsebenzi. Ne-appearance yakho kuNkulunkulu iyona ekwenza ukuthi izicelo zakho ozicelayo wena zamukeleke. All right. Yeah. Nokuthi uthobeke kangakanani. Amen. Uyakhona ukuthobeka uqinisile kumbe ikuvuma izono zakho awuvuma ufihla ezinye na. Oh yeah. Uzivuma ngeqiniso yini? Manje ma uya lapho kufanele uzibone ukuthi usibekele umzimba wakho. Yes. Ngeqiniso. Amen. Nenhliziyo yakho yathoba ngeqiniso. Ukuthi lokho kucelayo kuNkulunkulu akunike khona. Amen. Kumbe ucela inkethelelo akuthethelela izono zakho. Oh. Yeah, ngayithanda le example oza nayo eyogqoka uma ngabuya ku interview. Ngoba uyinje. Noma kanjani uqokela ukuthi ngifuna nje ukuthi mangivela nje. Yes. Bachazeke. Oqala ngakakhuluma ilutho. Ibalekile indaba yokugqoka. Amen. Indaba yokugqoka ibaluleke kakhulu. Ibaluleke kakhulu indaba yokugqoka. Mawungazibona ukuthi thina sesaba abantu kangakanani. Kangakanani uNkulunkulu. Ongivusileyo mina ngathi ngiya ku interview. Yes. Ngalala ngiprepare ukuthi ngizogqoka lokho ngoba ngiya ku interview. Yebo. Kangakanani. All right. Ngiyakuzwa. So thola zasibekela ubuso bazo. Yebo. Zasibekela nezinyawo zazo. Ukuthi kungabonakala umzimba. Yes. Manje mina ngiyazibheka ukuthi manje mina ngingubani. Okufanele ngihambe nje kuNkulunkulu whatever. Noma yini engigqokileyo is fine. Kuthiwa uNkulunkulu ufuna inhliziyo. Uthini all right ngalombhalo othi khona ungahlambisa itsha ngaphakathi ngaphandle ungasihlambi na. Ungasithanda? Ungakwazi ukudlela kiso ngaphandle singcolile? No, ngeke vele. Ayikhonakali. Ayikhonakali. So uJehova uyasibonisa ukuthi uma ususindisiwe. Yes. Yena uyakuhlobisa. Ungazisindisi wena. Ungazisindisi. Hamba kuye uzithobise. Yes. Ucela usindiso. Nxa ungaluzwisisi uthi kanti usindiso kuyini? Uzakuchazela yena umnikazi wenhlawulo. Amen. Uzokuchazela. Oh yebo. Nokugqoka ma ungakuzwisisi uzokufundisa yena ngoba mina ngingufakazi ngafundiswa nguye. Amen. Nokuthi ngilale ngigqoke njani ngafundiswa nguye. Wangitshela ukuthi ma ungagqoka okufishane irapture mayifika uzosala. Amen. And futhi okunye bazalwana ngeke ukupractice vela kupracticeke. Ngeke ukupractice. Ukugqoka. Yeah. Ngeke. Mele ukuphiwe. Isipho phela. Oh, okay. Umoya ingcwele isipho. Yeah. Azibona uyamukela umoya ingcwele uyamukela isipho. Isipho, yebo. Isipho esidlula igolide. Ngempela futhi. Esisabekayo.
sidlula amamiliyoni ongawacabanga Yebo. amaziliyoni Yeah. konke nje ongacabanga Manje ungathi ususamukela ususiphatha nje budlapha. ngeke Ngeke. Kumele ubone nawe ukuthi andangifuni ukuphoqa lana, ngifuna ukuthi nje ngihlale nje ngialert. Yeah. Uma ngifaka irogo kumbe isketi, ahlathi no, ngihle ngiyekele masinyane. Ngingaphikisani naye. Ngoba yena usuka ayazi ukuthi igcojisweni lento le. Inani. yeah That is why kule ntshumayelo yake yangithinta 2 weeks back yathi ungamcunula umoya engcwele, ungamdabukisi. Amen. Mlalele. Mlalele entweni zonke. amen Yeah. Enungamlalela entweni zonke uzohamba nawe. oh hayi cha iyamnandi indaba nje Amen. straightforward Yes. ikhuluma ngokugqoka Indaba yokugqoka iphakeme. onendlebe makeza Amen. ilokho nje kungakusho Amen. futhi ukhulumile wafaka nendaba yokuthi sithatha uJesu Yes. abe inkosi nomsindisi Amen. ngoba ukhuluma enye into noma ngaba isidudla wesigora imali engakanani esikuhloniphe thina emhlabeni uma ungena Jesu awunalutho Ngiyabona lutho. lokho kokuthi ungahlala ungena lutho kodwa mawuno Jesu kuphela. unakho konke Uyazi noma uhamba ngonyawo brother. Yebo. Ungena sicathulo. Ehhe. Kodwa unoJesu. Mawuno Jesu. U-rich. awusole lutho Ah. urich ngendlela exa ukwenza Uthole enye into engayaziwa yizwe. hey Esithekileyo kwabazithi thina sinemali. yebo What a Amen. wonderful love esalunikwa nguThixo oh wethu. siyabonga kakhulu ngemessage osiphe yona Amen. emnandi siyabonga nje inkosi ilokhu isiqoqa isibuyisa Amen. ukuthi lungani Yes. kanje Yes, yes. mhlawumbe amazwi akho nje sesivala okugcina nje ungathini ngiyazi khona nabanye abangafuna futhi nokukuthinta nama contact mangabe awunankinga I wonder last time abakunika ngani inkinga Hayi. okay Abazange banginikeze inkinga. Bajabula kakhulu ngokuthi into ababekhala ngayo. Yazi ukuthi umuntu uyakufonela angathi uyasaba. Athi yo besicabanga ukuthi unjengabanye. Abanye masifuna usizo. So bengithi ngizobakhuza abazalwane ukuthi hayi umuntu efuna usizo ungamvaleli ngaphandle. Amen. Ungamvaleli ngaphandle ungivumele ngoba wona uNkulunkulu kubonisile izinto. Naye ufuna ukuzwisisa ukuthi manje nxa ngisasebangene elinje mele ngenze njani ngize ngifike lami lapho. Yebo. So uThixo unomusa izihlobo zami. Ngizothi kwabaqhinayo bezisebenzi ake niyekeni ukuqhina. Ngiyanicebisa ngomsaka mlimo. Mina nginguye ngezwayo ngabona. Ake niyeke ningazikhohlisi izihlobo zami. Kungcono ukuthi vele uzihlalele. Kumbe vele ube yichurch goer wazakala ukuthi wena uyichurch goer. Then ukuthi uphathe lo msebenzi lo wonalo lo osabekayo. Kuthiwa ngamazwi akho uyakulahlwa. Nangamazwi akho njani uyakuthethelelwa. Kunjalo. Yayibona? Yebo. Uthixo sisize sisabe incwadi lesingayijwayeli. Sisabe le ndawo yakhe lapha ayenze yena laba yabangcwele wafihla khona igama lakhe khonapho masihlonipheni singayenzi ishabhini indawo kaNkuluNkulu singayenzi indawo yama prostitute indawo kaNkuluNkulu masimesabeni uThixo amehlo akhe akhona ngaphansi akhona everywhere amen wena uthi usemnyameni yena maye kubhekile ukubona usekukhanyeni yo ngoba ukhona yonke indawo haleluya amen yebo ama contact 068 yebo 026 5283 amen ay ukhulumile amen siyabonga kakhulu inkosi ayilokho iqhubeka ikusebenzisa ushilo wathi usabuya yebo siyabonga nje kakhulu ake sibonge nasemakhaya futhi siphinde nje sinibonge kwizindawo zonke inkosi ayinigcine inibusise siyambonga nje uNkulunkulu ngakho wonke ngomusa wenkosi uJesu Kristu siphinde sihlangane kwivideo elandelayo amen amen